Dumelang guys, today ke batla ho bua ka story sa ngwana a ne a na le Kgwedi Sefubeng. So ba re kgale ka ho kila ba le morena a na le Kgwedi Sefubeng. Guys, ke bua ka ha ke bue ka birthmark, ke bua ka proper Kgwedi e shinang ho thwe e ne le Sefubeng sa morena o. Wow. Okay, so morena o na tseba hore ngwana a tlo mo succeed. Ke ngwana e le hore le yena o tlo hlaha a na le full moon mo Sefubeng. Shapo morena a nyale a festoafe e tswale mara bana bao ba hle bana le bodina ladies Sefubeng ba hle ba le di half moon Sefubeng ona anang le full moon Sefubeng ona sa hlahe shapo ho bodisa hore morena ha nke second wife morena a nka second wife serase a tswala ngwana anang le full moon Sefubeng. Okay, so nako second wife e ne pepa ngwano midwife a ba sa tsebisa first wife hore rival ya hao your rival e tsotse ngwana a nang le full moon mo Sefubeng ngoba shapo ba plana hore ba tlosa ngwana o jwang because they just decided to we need to get rid of that child ona le full moon Sefubeng. That means morena o tlo nka mme wa ngwana a etse mme wa ngwana queen hobane ngwana ha ikene tlo ba morena o bona. So ba pata ngwana ka somewhere ka ditwebeng ka gonona le bohoko ya ditweba kae mo ba pata ngwana ka mo ka ditwebeng ba nka le dinyane la dintja ba le phuthela smart ba le fa second wife re ekuna ngwana hao ha ibile ka re ke baby boy second wife ha e sheba ifumana hore ke le dinyane la ntja ba re eya o tswetse ntja nna ke tse bohuletsa lanka le dinyane lo la ntja but what I know ke hore ka ditwebeng ka mo le ditweba tseo tsa sala di hodisa ngwaneo wa bona di mo fepa di mo hodisa smart. Okay, until ho so ba le woman e hlahang undercover e buang undercover hore mare ka ditwebeng ka mole hona le ngwana mong wa toddler ona le full moon Sefubeng. This puo ya undercover ya fihla ditsebeng tsa midwife wa ole o kentse ke bua ka yena midwife a ba se a tsebisa first wife problem ya ne santse le teng ibile ho thwe no e hodile ke toddler ka ditwebeng ka mole we have to get rid of it. Okay, ba decide hore ba tshise hoko o ya ditweba. Okay, shapo ba e chesa but then before echa serious ditweba ka di se di balesitse ngwano di mo balesitse ka lesakeng wa bona ka lesakeng onona le kgomo e nngwe mane dula e ipaqametse so ba re ngwano ba tla mo pata like ka lesating wa bona ka lesating le ka nqane ho kgomi o go itshire ngwaneo wa bona sharp. That's what happened to ditaba tsa hodisa ngwano ha mnate ngwano a tshiruwe ke kgomi eo e dulang ipaqametse bana ha ina nqa le motho kgomi eo e duletse fela jwale ipaqametse sharp ngwana a hola sharp a tshiruwe ke kgomi eo e dulang ipaqametse hai until first wife le midwife ole ba utlwa hape puo e bua hore yo ka lesakeng hona le ngwana mong ona le Kgwedi Sefubeng full moon ngwana teng ka o boma 7 years jo hai ba re ngwana ke moleko mos. So they decided to get rid of the child again ba disela ho tshesa lesaka leo hape pele lesaka letjha ngwano a ba khona skipa ditweba I don't know ho etsetseng ka tsona ka potsona di le da challa but ngwano yena o la khona ho escape wa bona yaba ngwano ke street kid wa le lera jwalo wa bona bo plekeng tsa jwalo ho bua ka ngwano ke topic guys. This ngwana a tsamayang around ona le full moon mo Sefubeng wa bona taba tsa teng di fihla ho morena morena a batlana le ngwano a mo fumana ngwano a relatela morena everything that has happened to him. Morena was very disappointed mo first wife a badimo tha first wife a etsa second wife queen ke yona tshomo ka matheto.